kanang bong bathalang so hawari sunim so rong aje kapajut. Homrenalong ke jengsi opong Miss ZKW kachapati mesen pen kichun. Meri hingka vealang pen bor bathar hawarat bathalang so meri hingsai kamalong kacheko. Kardom ada birta longpen nili birta thanbang sami Monica Milikpi nom birtang tonpen arjuitha. Ason lunkan kachipate ang bong bathalang so hawar karbiri sunim so rong aje katalon ang dungti tanglo. West Karbi ang long bathalang so serdhuna klamalong kapado inkoya troxy ang deng hawar karbiri sunim so rong aje long bongoyalun hachakan ridnong tindi nimso kirung lapen hambi kapathu bakthali ke ap kachipate ang bong si hawar sunim so rong aje pajutpon. Karbi lang piari serdhun jutang klamalong kapado hawar sunim so rong aje along bathalang soeli constituency IMLA Dr. Mansing Gong Pibe Chenglok penangan jutang aphan aning ke dokabang pho bang phiatum chetong dun ইয়াতে পৰিবেশন কৰিব পাইছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইয়াতে আমাৰে গৌৰৱ যে সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা ইয়াতে পাতিব পাৰিছো আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আহা বছৰকেইটা ইয়াতে ইয়াতকৈ আৰু বেছিকৈ আমি মানে ইয়াতে এই ৰমক জমককৈ এইটো ইয়াত পাতিব পাৰিম আৰু এইটো যেন আকৰ্ষণীয় হয় আৰু সকলোৱে মানে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মানে আগবাঢ়ি আহে বিশ্ব দৰবাৰলৈ যোৱাটো প্ৰচেষ্টাটো হৈছে কিন্তু এতিয়া ইয়াত বিশ্ব দৰবাৰলৈতো মানে ধৰি লওক ভাৰতটো বহুত ডাঙৰ দেশ ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কালচাৰেল ৰিলেশ্যনছ যিটো আছে আমাক তাতে মানে এইটো তেখেতসকলে আমাক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানে সেই বিশ্ব দৰবাৰলৈ আমি গৈ পাম কিন্তু আমাৰ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি এইটো আমাৰে মানে এইটো লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে বিশ্ব দৰবাৰলৈ আমাৰ এই কাৰ্বি সাংস্কৃতিক তাত আমি পৰিৱেশন কৰিব পাম Ajira Roy Mukakate Rangpen Pati Biponsi Hamren Rong Bongrong Hang Patua Klamalong Hawar Karbiri Sunim So Rong Aje Ahut Alira Cham Ki Pidun Ke Chengsi Miss ZKWF Kachipate Preni Phai Troxy Aningwe Mesen Pen Kapachun Pon Birta Pherangke Hundor Kropen Birtang Pale Kadokobe Bain Koiraplia Samia Tumbang So Miss ZKWF along Chipate Dun Kadowe Du Thoman Kachipati Padu Ponsi Ke Hayang Thek Lake Sami Mirbin Teron PC Miss ZKWF Anonge Chipalong Pon Adun Thononge Sami Serlin Kropi Lapen Ke Thomanonge Sami Dalimi Teron PC Chipalong Pon Best Costume Anonge Sami Selin Timungpi Lapen Best Catwalk Anonge Sami Mirjilin Hanse Pietumsi Chipalong Pon Thu Kechengsi Anonge Aphan Sikasuri Trok Adun Thononge Aphan Sikasuri Plira Pharupho Ke Thomanonge Aphan Sikasuri Ke Thom Pipa Jirpon Best Costume Anonge Sikasuri Hini Lapen Best Catwalk Anonge Aphan the Sikasuri Hini Pajirpon Thu Hamrenalong bangso ke chengsi aphong Miss ZKWF kachipati aja mek mesen pen kapachun long apot KCS Hawara mai lapen kachira pachito duna to aphan Ajira Roy Mukaka terang mai phu William Teron pen kachuro pajirpon Etum thek long lake kachara bisto thedung thek long itu lake dak penangan atum awar sai ke do tang ke thir tang atum mate tangkamaha ke do atum stame asap sap nang cerap cetodun pen nitum phan losonsi ahin hin pen pangrum pang bi pen nitum pachun long lo lake em pen chenglok la pen penangan risoi jang atum awar sa ke do tang tum stamenang cerap dun lo apen akahilo do tuman stamela busonsi asap sap nitum phan tangkanang losi nitum lahin cerap cetopen la so tangka la pen nitum methang mata cirung si nitum labang so sai nitum pachun long lo Pining Mate Surini Akresir Kebaning Kana Baha Inquire Troxy and Deng Zonal Karbi Youth Festival along Borjan Karbi Jutang Hawara Maya Tumben Chapati Piponsi Thongnok Beke Kat Kachapati Preni Piner Kebarni Adap Kekal Kachapati Kapadopon Birta Perang Kepen Katusa Hemalong Birtang Pale Labang Swasa along Long Reaching to Initiative Foundation NGO Tumpensi Cherap Chitodun Prize Trophy Hai Hui Penchenglo Akenang Sot Hormu Doan Sitame Thongnok Beke Karasa and Deng along Anke Long Reaching to Initiative Foundation NGO Pensi Kerapa Jirdun Premier Kebarni Ada Porpai Trokapor Malompen HDP Sports Association Patua Klamalong HDP Sports Association Achunbang Kamantiso HDP Sports Association Rapchunbang Mongol Crow Long Reaching to Initiative Foundation Sports Secretary Lapen HDP Sports Association along Coach
tension tisu atum pen thongno pe ke kata sayang dek ingpu ponlo bangso ke kat kachpate along a unitin pen bang hinini atum chapate dun kadogo be pen kachpate along bang thong ke bra pri atum chapate dun kilometer ke pan thongno pe ke kata farman dilai gate pen ke kat pang chengpon si HDP Sports Association pathua klaman ke kat pajudam laso ke kat kachpate along bang thong ke bra priang bong pen bang kresil ke ban ke kat ki jura diman palion lo la pen bang kresil ke bang bong pen ke kat kang tang na anong e lake Joy Sing Rong Hang oke hai ke to KCS unit si chipalong ponlo adun thu anong e sarim timung phonglang so KCS unit la pen ke thomanong e babu timung oke hai ke to unit atum si pining ingden ko troxy ZKYF Borjan Karbi Jutang Hawara Mairang Thongno Bege Kat Kachipate Chipalong Ponlo La Sofi Long Reaching to Initiative Foundation NGO Lapen Upper Okehai KCS Unit at Tumpen Inko Troxy and Deng ZKYF Borjan Karbi Jutang Hawara Mairang Kapang Tira Size Tami Dengpon Normal so porpon birta mo into pagsinan Wang tha wang ik tha electronic a hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge long apren LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long apren dolake LG Samsung BPL Akai washing machine apren lake Samsung LG Haier lapen ke dutulang Plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikjim lasinang litum nahumri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department a glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Claret Unisex Beauty Parlor hinben warsai kemi kipipon lasila sonobor sai kemi along ninghangatum ali chuan dunik tha warsai kemi laki chiklo jontro kophan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pinpen Claret Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parbi rong berot near Iron Bridge Difu Karbi Anglong La Silan Suseka Chini Le Thoji Aphan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Claret Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongparbi, Rongbi Road, Difu, Karbi Anglong. The
Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mo piputat birta along wang twiglo. West Karbi along Borpathar Hawar Radaphan Hithi Rihingami Mati Karen Kang Thana Lampen Bathalang Solong Kido Rihingami Kilosai Kamalong Ratche Komsi Airset Prungset Atomon Japon Pusi Bathalang Sope Nilton Perangke Ladak Birtang Pali. West Karbi along Bathalang Solong Kido Rihingami Kilo Sai Kamade Control Room along Presir Kepani Borpathar Hawar Rat Chekom Damsi Airset Prungset Kachesong Padu Dongkamukam Electrical Subdivision Kapar Bathalang So Control Room Achokumara tum Durga Puja apram Borpathar Hawar Radaphan Hithi Rui Karen Inthan Pedalam Pensi Borpathar Hawar Arat Control Room alo Kachesong Parom Pon আমার কারেন্টৰ কাৰণে কারেন্টটো আজি এক সপ্তাহ হল আমাৰ কাটি থৈছে আমাৰ সবৰ বিল ক্লিয়াৰ আছে তথাপি কারেন্টটো দিয়া নাই আমাক এক সপ্তাহ ধৰি কাটি থৈছে জিআই নিজে ফিল্ডত গৈছে দুৰ্গা পূজা সময় গৈ জি 2-4 ঘৰৰ লাইন এই বিল ক্লিয়াৰ নাই তেখৰ লাইন বিলাক কাটি থৈও আমাৰ লাইন দি ৰাখিছিলে কিন্তু পূজাৰ মুহূৰ্তত আমাৰ লাইনখিনি কাটি দিলে মাজৰ পূজা দিনা পৰা আমাৰ লাইনটো কাটি দিলে কিহৰ কাৰণে এতিয়াতো জিআই নিজে জানিব জিআই নিজে ফিল্ডত গৈছে নিজে ফিল্ডত গৈ নিজে চাইছে হ্যাঁ যিবিলাকৰ 2-4 ঘৰৰ বিল দিয়া নাই এইবিলাকৰ কাটি থৈ আহিছে জিআই নিজে গৈ কাটি থৈ এতিয়া আমাৰ যিবিলাক প্ৰায় মানে 95% বিল ক্লিয়াৰ পুৰা এইবিলাকৰ লাইনও এতিয়া কমপ্লিট টেনছৰ পৰা এই লাইনটো কাটি দিছে আহিছো চাক আজি 4-5 দিন ধৰি কাৰেণ্ট নাই যিহেতু আমাৰ মানে কিছুমান ধৰক 5 ঘৰ 6 ঘৰে মানে বিল ক্লিয়াৰ নাই যিকিটা বিল ক্লিয়াৰ নাই লাগিলে হিয়ন্তি গৈ পিনে নিজে গৈ পিনে কাটি দিয়ক কিন্তু আমি বাকিখিনি মানুহৰ যে বিল ক্লিয়াৰ হ'ল এইকিটা মানুহৰ যিমান খাৰাকাষ্টি দিয়া আছে 4-5 দিন ধৰি কাৰেণ্ট নাই মানে এনে বিষয়টো কি হিয়ন্তৰ আৰু কিবা লাইনমেনক কিবা খবৰ দিলেও বেলে নাই আমি ঠিক কৰি দিম কিবা এটা আমাক খৰচ দিব লাগিব হিয়ন্তিটো চৰকাৰৰ পৰা দৰমহা পাই আছে তথাপি আমাৰ পৰা যদি কিবা এটা নিদিও হিয়ন্তি লাইন বনাই নিদিয়ে কিবা এটা দিলেহে হিয়ন্তি ঠিক কৰি দিয়ে আৰু দুদিন পিছে পিছে মানে এনেকা হৈয়ে থাকে আৰু এনেকা আমি কিমান পইচা দিম আমিতো কিবা এনেতো জ্বলা নহয় আমিতো পইচা দিহে লাইনটো জ্বলাই আছো হিয়ন্তি চৰকাৰৰ পৰা দৰমহা পাই আছে আৰু অকমান লাইন বেয়া হলো বিলে নাই আমাক কিবা এটা দিলে আমি বনাম নহলে মই নোৱাৰো এনেকা আমি কিমাননো দিম হিয়ন্তক আজি 4-5 দিন ধৰি আমাৰ কাৰেণ্ট নাই এই পূজাৰ সময়তে কাৰেণ্ট নাই আমাৰ আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব নোৱাৰে মোবাইলৰ চাৰ্জ দিব নোৱাৰো বেটাৰীও চাৰ্জ দিব পানীও তুলিব এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে নহয় ৰাতি আন্ধাৰ হ'লে ভৰি চৰি মানে খুন্দা খাই ভৰি চৰি ভাঙাৰ অৱস্থা হৈ গৈছে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল আৰু ইমান কষ্ট কৰি আছো আমি আজি 4-5 দিন Kachesong Aningki Pungarat Prabjin Ben Borpathar Radaphan Karen Pinangji Puta Kehang Padu West Karbi along Amri constituency arlo inquiry troxy ang ding ZKYF mesen pen kapang cheng Bir singki tinalum rongman pia klamalong preni phai phor ni pen labang somai kangpu pon birta pherangke hemari rong phar lapen piratane atum pen birtang pali May pu Harlinson rong hi pen Japon si song alama pangjar ponlo labang so amai rong alhiaman pengkido local MSC di offing mas like VDC chairman Basakro pinpo habe lepen Amri Sarkari Gaon Bar Association do an pen chenglok risoi jang kado kavita labang sohut aliracham pipondo hakwa hut karbi akai pen plangrap kido kithak lepen kireng iadim aklong karbi hemtun local MSC di offing mas like arideng pen ingpu ponsi ason amung do anta May pu Harlinson rong hi pen than paklar si paklang ponlo lason tak taksi hem tap sitame cases TDP may pen kachotoy dun hinchong tiso lapen alang liri VDC chairman Basakro atum pen si hem tap ingpu ponlo si labang so amay arong aji pen pichun ye pan litum pinpo asoma hin testament po kreni litum arong chipar yusidak amri angkang arong rong so rong bot rat ada puthak pinpo habe ang pen se so amay long se pen litum rong aji alir chang nang tidun je pan litum pinpo asong pen sa chi hangsi ini arni litum ladak roman pia klamalong litum pinpo dak umriang kang pinpo habe kithe geding sarlar ketu nang kitong lo nasini tum bangso beneng indeng ko foxy ka bi youth festival dak roman pia pam litum bangso rong aje ardi racham ki pidun je thang semen litum bang puta litum pinpo asong pen same si polo la sin litum pinpo habe ke mana tum semen litum yutang arona teng hormai hothai la pendeng sumpot la penge jam duliat ho la hai ni tum dak pinpo terang semen litum
jisom pen nitum jutang karbi jutang aron penang an kicing pen kijut bangsu alam kethan pon pen bangsu amai arong bhong kapicun ponji rapen kerat pen stame non iprang ansa se jutang apkarman litum ansa se kapasi thang ponji aphan ni litum bangsu kicing lai pon pinpu asok ada birta bangkela puansi kang ton poring lo domi thakme kurang thu